Bala Ken Rosas. Inapalabas. Saan ang nakita da Emily ken Jeremy ni Alexandra? Uray no nagturong da iti balay da Darius ang nagdagusan ni Alexandra. Babaunmat kadag iti files ni Hepe. Natakwatan ni Michael ti sekreto na mainay iti panangaw-awat na iti kwarta manipod kadag iti hacker. Nagdanag ni Michael. Imawag na ti mayor iti probinsya ken ni Emily. Ken impaka muna nga dadag iti naganak nga grand rally iti munisipyo. Amang kidkid daw iti pan nakaisardeng dagiti negosyo ni Emily. Kabayatan na. Iti panagin inanan ni Raul iti opisina ni Jeremy. At nanadlaw na nga rin padek. Ket kelat ang nagparang ni Tiago. Itagagayem. Tenggen nyo tituloy tinubela tayo na Paul 1. Bala Ken Rosas. Tiago? Umay ka kumalang kaduan, sir. Saan ka kasapulan? Nagawid kan? Kasta ka di. Di mo itutok kanyak tapaltog mo. Nalipatamon. Aday to'y tipaglay nga. Tiago! Ibabang day tapaltog mo! Nagkipay! Muna na ako. Urayan ka ni Jilugan. Sige, sumarano ako. Talaga adinak may laban ni Mayor. Itilaksid ti adon, ana itulong ko itilugan na. Kadagit tamat aralista. Saan da kayat ti pumanaw? Nagsabat madlang ti dalan ta. Alexandra, Malagip nakpay matlagay. pagnagayang nga da ka dito. Amang sisiim kada kami. Asino kadatan ti ad-ad ti karbangan nang agtalinaad iti dayto a lugar. Si kakadi amang daddadaal iti biyag ti sabaw. Awanan ka itibayin. Dinak mabalin adang ran, Emily. Gaputan na si Pau ko tilayat mo. Pumanaw kayon dito. Di mo urayan adagiti tao ti mang papatay ken ka. Nagbayag ka ni Jonek. Anya tinararamid mo? Basta drive ka laang. Awagak ni Raul. Imsa na sungsungpatan. Cellphone na. Ti obanan bain a babae. Anya? Talaga nga adda dito ni Alexandra, Jeremy. Iso at talaga dyan nakita mo. Apay di mo yung baga kanyak. Pinaltugan ta ko man. Nasakit tinakam ko. Tsak man lang nakaibalas itinaramid na. Apay, tinangran na ka? Ngam agita kamin tupay ka ni Alexandra. Saan amay may sakti aldaw? Nagsaritaan mi idi ka ni Raul nga urayan nak iti opisinak. Lukatam tirida mo. Amangan no adda ditaw na. Isila mo man. Nagsipnget. Awan matitao dito unan. Nakaparabaw ti cellphone na itilamisahan ko. Apay nga awan ni Raul. Sa dino tinapanan na. Timal na ti sitwasyon iti probinsya. Idi awan ni Emily. Ayun, balasan ka. Mariknak dayta. Umok gayam ti prostitusyon ti restaurant kan computer shop na. Ay, sapay ko mga rud tadenggan ni Apo Mayor ti timak dagiti kalugaran na. Nagpaalilaw na kini Emily. Ay, puno dayta Alexandra. Ado, tinaalilaw na dito. Nanalinda, agsubliak ijay syudad. Tapno ituloy mi ti investigasyon mi. Agandad kabalasang ka. Kastamat ngay bagam kini Darius. Nga agananat mat. Nagdanag kabayatan ti kaawan mo, Alexandra. Amo kami no kasano kabagat ti mabalin mo asangon ni di probinsya. Nagdanag ka? Kano pa yung nagdanag ka para kanya?
Di mo lang mo. Ano mabalin? Saklangan ko matimang trabaho iti trabaho. Diyak ngamin kaya't amadanglan ka. Darius. Alexandra, Sir Darius, agyaman naktada kayo na sang patak. Naskan nga agsasarita tayo, Michael. Agtugaw ka, Michael. Planuan tayo na lang, ti sumarunuad da nga aramidan tayo. Ngamsakbay na. Kaya't mi amamuan. Disidido ka kadi amang tulong kada kami iti dayto nga investigasyon nga aramidan mi. Un, ma'am, nakasaganak. Anya titulong ang mabalin ko nga aramidan. Sarkan tayo ti balay ni Hepe. Anya? Amok ang napagad. Ngam, kasapulan nga aramidan tayo. Asino kada tayo ti mabalin asumrak iti balay na. Ni Michael. Apa ya siya? Sa dino ti antikabsat ko. Sa dino ti pangbiro ka kun na. 24 hours nga awan ni Raul. Adamot kan nabili namang sapul kan kwa na. Ngam di dalata na sarakan. Isumot lagayam adi na sungsung-batan ti awag ko. Awan mat garod ti sinyales. Nga adda puwersa nga imo nagdito'y opisinang. Kat no natakawan ko ma. Adumot ti mabalinda nga alaen ang mabalin nga ila ko da. Gamawan mat naksay kadagiti nangingi na agamit ko ejay. May samanan aburbur tsa da ito'y anapasamak iti kabsat mo. Pilpilitom laang ti mangan. Malmalpas ako da mangan, ngam sika. Di mo pa'y nakagudwa ti labay mo. Si Kamat, tila madmadlaw mo. Talaga anak ko si makamangan, iso anak ko tungak. Ni, adagbos po si na alugan di taruar. Lugan ti karuba da jay. Bayamon. Nakaparking iti sango ti apartment ta. No sana kagriro. Lugan ni Ninong dayta. Anya? Ni Hepe. Ha? Aday ta, bimaban ti driver. Oh, ni Ninong talaga. Kat umayan dito eh. Anya ti aramidak? Inaklokatan ti ridaw. Awisak nga umay mangan. Manungal daw nga antikabsat ko. Udnun sa tiatap ko. A pinatay da ni Raul. Adda ka di suspetsam? Dagiti dua nga agent. Isuda nga ta talaga? Saan nga ta? Anit Tiago? Awan ti basol ni Tiago ditoy. Ibagbagak lang tada iti panunot ko, Jeremy. Ang pwesto nga abnormal ti panagpampanunot ni Tiago. Ngem saan na maiturad apatayon ti bigbig-bigin na adyos na. No pinapatay da. Apay nga rod, asaan ang mabirukan ti bangkay na? Agsaga na dagiti nga agent. No biyag ti inutang da. Biyag met ti pagbayad da. Dito yak pailangan underground kaglaman. Sanak pailangan parparang ka ni Boss Jeremy. Narigatan, ang mga numamuan na siyak tinang patay itikapsat na. Naimbaglakit din, tanalinis tinaramid ko a krimen. Lininisa ka na laing, tidaray ti silid. Saan da namamuan ngayong kaliklatan ti bangkay na? Michael, apay saan ka ngagtagtagari? Sir. Awan mo't siguro ti makunam. Tamis mo asyak tinang ipakadakan ka kinipakit mo. Imbagakan kwa na akadwain nak amapan itibar. Napigsag at talaga kan kwa na, tapi nalubusan na kaadagos. Uwan nga ron, sir. Agam, apa kaslamadan danagan ka? Naparta ka di unay ti panagpataray ko itilugan? Kaya't mo ka di tain inayadag? Ha, Michael? Maditirik na. Apay nga minya imanugot ak arumor da Michael ka ni Hepe. Awagak ni Sir Darius.
Oh, Joyce. Nakaawag ka man? Sir Darius, sa dino ti ayan mo ita. Adda ka kadimatan di tabar? Akadwa da Michael kan hepe? Anya? Ada dito apartment ko. Apay ka di? No kasta, saan da ka adinagas ni hepe? Apay ko madagasan da. Awan mat tinagsaritaan mi arumor kami ita. Anya? Joyce. Remor ka di ni Michael na kaduan na ni Hepe. Wan sir, dinagas ni hepe. Impakada na ang mapandakan mo agbar. Kuna ni hepe, adagasan da ka. Isa nagtalaga ka dagos. Anya? Kalat nga min nagtibayo ti barukong ko. Kasla dadakas sa mapasamag. Insardon ni Hepe ti lugan dito'y nasipngat nga igit ti kalsada. Sir, apay ngin sardang mo ti lugan dito'y igit ti kalsada? Ada ka dinadaan na? Adala ang nalagip ko. Ada paltog anak kasalikad iti sikat na. Sir, Malagip mo ka di pay, idi impatarimaan ko ken ka ti computer ko. uwan sir, malagip ko. Adda nakitam a files. Saan ka di? Ada sir, awan sir, awan. Aniya? Uwan sir, awan. Agpudno ka, Michael. Pasutunan sa tipaltog na. Kanibusan na kanida ito yan. Kuha sir, ada nakita ka files. Numjaklino katan. Amok kami na personal mo day jay. Iso ajak pulos kinut ko ti. Wala nga parte ang mukha papapanan ni Hepe. Nuko na ni Joyce nga itay dapay arimor da Hepe. Nakadanon da ko man. Awan damat iti umuna abar anapanak. Siguro. At dada iti maikadwa abar. Ket ija iti papanak. Loyal ka ka di kanyag, Michael? Uwan sir, dakkalaw na iti naitulong mo kada kami ka ni Joyce. Sana magatadan sir. Iso akas talaw na mati panagbutan ko kan ka. Day tatipud no sir. Amo mat siguro ti kunada privacy. Uwan sir. Mamati akin ka, Michael. Katsapay lang ko ma. Tadi mo dadaelan ti panagtalag ko kan ka. Agyaman ak sir. Ala, mapanta ni Jebar. I-treat ka ita. Nabang aranak launay. Kunaklakit din napatayin na ko ni Nay. Nalikmukton amin na suli da iti abar. Awan da Hepe. Rumpang ko mga dada dito eh. Isudan da iti surat. Dayjay, nagtugaw da iti lingad ang namisahan. Jack ni padlaw nagdaak dito eh. Paliiwag kita. Jack, maawatan! No apay anas kan pay lang, nga umatayo ka. Sa anak nga umatayo. Kaya't ko lang nga iliw-liwag ti sakit tinakam ko iti panagpukaw ni Raul. Sa dino ita ti papanam. Mamuam tulat ta. Iba tinakmanan dito? Kaya't ko tiyak may maysa. Planwag analayang no niya tirumbang nga aramida kadagiti agent. Anang patay iti kabsat ko. No isuda man tinang patay. Saya atam nga rutag plano. Gaputak kada segundo. Plan-planuan damat no kasano data amatiliw. Sana ko na makaturog no sana ka makainom iti da ito yung droga. Talaga pirpiro kan tibagik. Adong ti kayat ko. Saan ako na makontento iti basit. Nagmayat matkit di tirik na. Nakaragragsak tirik na. Kago!
Anya day chay. Ito bang bangag ko mga ayab itinakan ko. Sagon. Ni Raul tinakatak dari tabay ko. Saan? Nataykan! Pagtukan ka! Nataykan! Hatayawan na! Good morning. Good morning, sir. Naladawak. Na-traffic ang namin. Pinayaban kayo adwa. Gaputad na napatigunay kayat ko ngay bagakata kayo. Anya data, sir. May papan kini Michael. Ibagay, sir. No anya data? Saan nga trabaho kada kayo ni Michael? Anya. Manipod ita. Siya kon ti pagtrabahuan na. Anya ti mapasamat ka ni Michael, iti data desisyon ti Hepe. Gagayem, di uliwain na dinggen, tituloy tinubela tayo na pauluan. Bala, Ken Rosas! Bala, Ken Rosas! Inapalabas, pinatay ni Tiago ni Raul. Kabayatan na, nagkita mo't da Emily ken ni Alexandra, ket binagaan ni Alexandra na ito'y apumanaw layangan iti probinsya. Ano saan, dagiti tattaon timang patay ken kuana. Iti isa sangpet da Jeremy iti syudad. Binirok da ni Raul, ngem saan dan anakita da ito'y. Nagdanagmet ni Joyce iti panangawis ni Happy ken ni Michael, ket inawagan na ni Darius. Inasaritan ni Hepe da Agent Darius ken Alexandra, mainaig ken ni Michael. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo ana pauluan. Bala ken Rosas! Sir, dakka nakatulungan mi ni Michael. Data tipod no, sir. Saan nga minanapintas ti panakilangan nyo kan kuana? Sir, panagkunak. Saan na po... Agulimak kan, Agent Darius. Iso amis mo tinang ibaga kanya. Rumbang akinasarita na kami kumapay. Sakbay ang nagdesisyon kayo. Apay-pay lang. Siyak ti hepe yo ditoy. Siyak ti masurot. Sir, ayaban tayo ni Michael. Tapnong mapanagnakan, nupod no dagiti ibagbagayo. Saan? Jakayat adumakkel pa'y ti gulo. Gulo? Kasano kung maamaadan iti gulo, sir? Professional tayo mat amin dito eh. Nalpasan ti meeting, imbaga kung ti kayat ko nga ibaga. Ala, mapan kayon iti opisina yo. Ket lepasan nyo ti trabaho yo. Umil-ilatan tilubong para kadata, Darius. Huwag nga ran. Ala, mapantay ti balay ni Michael. Saan asimrak itangal daw? Kahit nasa wen. Saan na pinastrik ni Hepe? Makadlaw siguro nga imbestigarantan. Ket ti pagdandanagak. Saan na natalgad ti sitwasyon ni Michael ita? Oray ni Joyce. Mairaman mat. Anya ti aramid ta? Di tarumbang nga batanda ito'y Darius. Anya man ti mapasamak. Nasken nga ituloy ta. Aging ga amado sa dagiti rumbang amado sa. Anya na ito yan napasamak kan ka, Michael. Kasapulan na surutak ti bilin ni Hepe, Joyce. Isu ka dilangan di pagtrabahuam. Isuti ko na. Isodya ka muna niya ti aramidak. Kadagiti duwa nga agent. Api asaan ka nga agpatulong katakwada. Binilin ako ni Hepe. Imbaga na limitado lang ti panakisarita kadakwada. Anya. Diyak ka muna niya ti paramid na kanyak. Isungor urahik lang ti bilin na. Ita, amukon. Nalawagan kanya. No apay akadagiti kalabas. Madandanagan ka unay. Ni Happy gayam ti makagapo. Pakasla na lukatan ti andagan. At dalakit din ang lukat dito eh. Ken simrek iti unag. No sino ka man. Pagbabawiyam ti naramid mo. Inayadag ti umunag.
Sana mabalin nga da sa bali nga umunag ditoy. Awan ti makaammo ditoy a lugar. Naulimak ditoy. Ngem amok nga da nakastrak. Boss Jeremy! Tiago! Sikat na simrat ditoy. Kasarsarita ka, Tiago. Imay ko binantayan na ito'y paborito malugar, boss. Talaga? Huwag, boss. Amok namin na di mo kaya tasirot kanti sa bali na ito'y alugar. Isumay may ko binantayan. Nasayat mo kasta, Tiago. Iso may mayak ditoy. Ta umay ko iliwliwag ti sakit tinakam ko. Apay, boss. Anya tinapasara. Nagpukaw ni Raul. Ket aging kita, awan ay. Dagiti duwang agent ti suspetya. Iso ti pagsaritaan ta ita. No kasanong ida apatayan. Namabalin. Diyak ko makaya ti agsao, ta iso ti bili ni Michael. Ngam Joyce, kasapulan, no kayat mo ama isalakan tayo ni Michael. Baybayan tayo lang kadinyag tultuloy ti kinadakas. Idinto ta kabaylan tayo mataparmagan. Kasukat ti biyag ti asawa. Patib karam ti pakinakam mo, Joyce. Itay. Ibagam, no sa dino tinapanan ni Michael. Dinagas manan ni Hepe itay. Huh? Saan daan na ibagano sa dino ti papananda? Madanaga na kiti kastoy ang mapaspasamak. No kastoy adagasan ni Hepe. Diyak mo no makasiplin tupay asi bibiyag. Dito'y dagbalin a working place mo, Michael. Ha? Kompleto? Nagado a computer. Usar mami na kayat mo. Modelo amin dagita computer. Un, sir. Kat di tada mo na mamuan. Asana kas karina ti kalidad na. Adala yung may saba nagakayat ko nga imulam dita panunot mo. Anya dita, sir? Agpatingka ka lang dito'y. Nurumwar kan umunig ka, kapkapan na katigard. Saan ka mabali na sumrek dita balay ko, nga awan pa malubos ko. Uwan, sir. Saan mo mabali na garawan ti may sabanag, no awan pa malubos ko. Dagito'y computer dito'y, palubusan ka mangusar. Kat awanan ti sabali nga ramidem, no di ti patrabaho klaeng. Nalawag, sir. Kanawan mo ti sabali ang makamo dito'y, uray ti mismo nga asawam. Kat saan ka nga kamkamali, no di mo kayat amapukaw mo ti asawam. Dayta, Joyce. Sweldo kami dayta. Bilangam. Adungam di sweldo kidi. Sobra-sobra nga paiso. Intun bigat, mapan ka na grocery. Gatangam ti kayat mo agatangan. Anya ti kasukat day ti kwarta nga inted mo? Sweldok dayta. Pinagbanugak dayta. Sana ka maragsakan iti dayto eh. Ha? Tamo ka ti kasukat na. Tibiyag mo. Kan tibiyag ko. Joyce. Nasaysaya at langan na basi ti kwarta maited mo. Tanatatalgad ti biyag ta adwa. Ananwan tapay dayto ino patayan da tamat. Anya ka ramidak. Nas ka na tong palag tibilin. Amo kadakas. Ngamawan ti sabali apagpilyan, Joyce. Iso asumurot talatan. Kayat ko masursuro dagiti wagas iti panagpaltok. Amok may suday ti paglaingan. Diyak mat sinorsoro da ito'y boss. Naruamak ngaminan. Iso kabisado kon. Rumorta, mapantay ti kakaykaywan. Mapantagan o, Tiago. Ha?
Day tati kayat ko, boss. Di ka madanagan, Tiago. Ado ti bala nga intugot ko. Ah, pulutanan tanto, dagiti mano panta. Wen, Mayat no si katikadwak, boss. Ala, mapanta ka rin, boss. Oh, Darius. Oh my God. Dito yung nagtipagsaritaan ta. Wan gaya. Awit kon ti pagiwar na. Ang nakaipablaakan ti ibagbagakyan ka baro a virus ti computer nga gwarwara sita. Basa. Sigon iti dayto nga impormasyon. Talaga adelikado tinasao a virus. Kabailan na adadaalan ti computer system iti sumagmamanula ang asigundo. Pud no dayta. Ket posible. Nga iti inaldaw-aldaw. Ket adda ti baro arumuar a virus. Ket no mabaybayan dayta. Napaspas ti panagwaras da. Saan anadakamat iti report? No natakwatan dan no asino tinangaramid iti dayto a virus. Wanya rod. Iso marigatan da. Agasan. Uray dagiti di kalidad da computer dito pagilyan. Marigatan da pa'y. May salang ti suspetsak nga akin aramid manan iti daytoy. Asina? Tinagpiansa a hacker. Ni Raul? Iso lang ti akin amoy ti daytoy. Iso lang ti addaan kabailan amang parnoy iti virus dito'y Pilipinas. Talaga saan ngagsarsar ding dadya tao? Wan nga rod. Wan gayam. Dito'y kan amangan. Mabit lang ta isaganak ti kananta. Manunal daw agtrab-trabaho ak dito yung baga ni Hepe agtrabaho ak. Sinurot ko amin dagiti bilin na. Manipod dito'y ayan ko. Matanawak dito'y sarming nga tawa ti dakkel unay a balay da. Apay nga ta? Anya ti sekreto na iti dayja dakkel a balay. Trabaho akit din. Ang mga numasang patanak ang nakatakder dito'y. Narigat. At ayun tinapagnata, Tiago. Awan salamat manupan ta. Di tanat nga to ti ayan dagiti ayop, boss. Sabagay, pumunangal daw tapay lang dito. May ruwamak tumot lang. Agsabing ta, boss. At anak ko ti Jevan ta. Siputan ta. Sakti makamo, boss. Mayawit ta na diyang ayop. At diyay. Natamaan, Tiago. Maban ko na lang. Iyawit ta, boss. Nabuyam ka di ti damag iti TV? Anya day dadamag? Tinasarakan da abang kay iti asidag ti basuraan. Kat, nabigbig na ka din? Imbestigaran da pay lang. O sige. Tama pa nakadagos iti opisina dagiti pulis. Amot ti resulta ti investigasyon da. Sige, Darius. Kat pakaamuan na to. Apayasaan ko ang makontak ti cellphone ni Jeremy. Nas ka na may bagakan ko na. Anasarakan ng tibang kay ni Raul. Sa di na nga tinapnapanan na. Di namot ngamin imbaga kanyak. Diyak mo't nga rod makontak ti cellphone na. Daytan ti bangkay ti biktima. Pudno ti resulta ti investigasyon ti Soko. Ti hacker daytoy ani Raul. Kasano daan nasarakan ti bangkay na? Sigon iti damag. Kinutkot dagiti aso. Tanarabaw laang ti pan nakaitabon na. Ket dua tama iti paltog iti ulo na. Tinanggibos iti biyag na. Kat ti pakas dawak. Apay nga itala ang alimtaw ti computer virus. Kat manon nga aldaw anatay ti hacker. Amangan mat no naiwaras na pa eh. Sakbayan na tay. Posible.
Ngam posible nga dapay sa bali ang hacker nga iso tinangiwaras iti kabarbaro a virus. Sige. Pumanaw tapay lang dito morgue. Ngam, no adda sa bali ang hacker. Sino? Mayat gayan kaya ginom. Itinala ka nga arak. Nafiksa ti tama na, boss. Wow! Naimas din to na pulutan ta. Isumot lagaya, makayakayat mo tiagyan dito ay. Kargaan ta pa'y ti arak na tabasong, boss. Una? Punuan. One, boss. Ibusan ta ti pulutan ta, boss. Mapantanto man naganupan siya ko. Adugayan dagiti maanopan ditoy. Michael, maturo ka din adagos. Nabanuga kiti trabaho, Joyce. Kaya't kontiagin na. Saan ka di ang mabalin ang pagsaritaan ta? Noan niya ti ipapaaramid kan ka ni Hepe? Saan narumbang nga mamuham? Taapay. Pumatay ni Hepe. May turid ng aramidan day ta. Anya? Isong aguli magkalangan. Anya ang klase ti Hepe dayta. Anya ti trabaho mo talaga kan ko na. Ala, maturugtan. Saan nga agtal na ti panunod ko, aging gaadi mo ibaga ti pudno. Aklunag. Mabutbutang akmat. Ngamawan si sabaling aramidan ta. No di ti sumurot itibilin na. Apay agastoy matan tinagbanagan ti amin. Di ka nagsangit. Araramidak na ito'y para kadata. Para itibuklan ta, pamilya. Panagrik na kat. Agpatinggan ti piyag ta iti mapiit. Joyce, saan mo asawan day ta? Dayta ti mapasamak, Michael. Dayta ti makitkita ka mapasamak. Nakaturugan ni Boss Jeremy. Aton sa laon ay tinainom ng arak. Katalman ng timak. Kasla kaya't kumanan ti pumatay. Kaswat lang iti panaganop ko. Talaga bullseye. Nakaring. Naturog matlang. No patayak kita na ito yung tao. Anya ko mati maghanap ko. Idintutan o agbyag. Ikanak ba itado a kwarta? Kamkaslag pa daday ti kabsat na. Kaya't dakla ang apagnumaran. Tungkwan na. Paltog akon. Dagito'y aklase ti tao ti saan arumpeng agbayag. Itutok kong dayto'y paltog iti ulo na. Patayin nga ta ni Tiago ni Jeremy. Gagayem. Di uliwain na dinggam, tituloy tinubela tayo na paunwan. Bala, Ken Rosas. Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon ken musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga stasyon. Bala! Ken Rosas!